ya nkuko maze ko narone Manda Sport TV njyumva buri munsi maze kumenya ndi ari Rwanda ari w'abanyarwanda ubagezaho amakuru y'imikino agiye atandukanye hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Niyo mpamvu ku munsi wa none munyemere tuganire ku mutoza Stephen Constantine, ni umutoza uri gutoza ikipe y'u Rwanda Amavubi. Nyuma yo gutanga ibyishimo muri FIFA Series, u Rwanda rwari rufite imikino ya gishuti, imikino izabera mu gihugu cya Maroc. Hari abakinnyi rero yahamagaye, ariko igitangaje ukwiye kumenya mbere yuko mvuga ibindi bintu byinshi nuko mu ikipe ya Rayon Sports haje umukinnyi umwe wenyine ari we bita Kwizera Olivier, nawe yaje mu banyezamu. Ese ibi bintu byatewe n'iki? Habaye impinduka nyinshi, hari abakinnyi biyongereyemo bagiye batandukanye mu by'ukuri bafite karite ikomeye ndibuze kugenda mbabwira. Hari nabo mwari mumenyereye mu by'ukuri babashije kutaboneka kuri list kubw'impamvu zigiye zitandukanye. Icyo ngusaba ni iki rero, kugira ngo uzajye ugenda urushaho kubona amakuru agezweho kandi mu buryo bukoroheye, kuko iyo ngubwiye ngo kanda subscribe ni ukugira ngo ubutaha uzajye weho ubona video mu buryo ki bukoroheye, kuko kandi iyo wakoze subscribe ugafungura connection nkashiraho video cyangwa se amakuru runaka, uhita uyabona mu bambere bahita bagoreza notification, ugatubona ko hari amakuru yasohotse. Ako niko kamaro ka subscribe. So umutoza Stephen Constantine ku munsi w'ejo nkuko nabivuze yasohoye abakinnyi bagera kuri 24 bazifashishwa mu gukina imikino ya gishuti, imikino ikipe y'u Rwanda Amavubi izajya gukina hariya mu gihugu cya Maroc. Gihamagaye abanyezamu batatu, ndaza kubabwira bamwe mu bakinnyi mutari buze kumva mwabaheruka gutanga ibyishimo muri FIFA Series, ntabwo bahari mu by'ukuri, gusa ari nabiyongere ndibuze kubareza details zabo kugira ngo mumenye ko ikipe y'u Rwanda Amavubi iri kugenda irushaho kwiyubaka uko bwije nuko bukeye. Ndahera ku banyezamu batatu yahamagaye uwo ubita Niyongira Patience, ni umuzamu ikipe ya Police. Ahamagara Hakizimana Adolphe w'ikipe ya APR, ahamagara Kwizera Olivier w'ikipe ya Rayon Sports. Mu ikipe ya Rayon Sports abakinnyi b'Abanyarwanda barimo Kwizera Olivier niwe wenyine wabonetse kuri iyi list. Iki ni ikindi kintu mukwiye gutega amaso rwose nk'abareyo, nimba ari abanyarwanda benshi bakina muri Rayon, nicyo gihe kugira ngo bazamure urwego, kuko umutoza Stephen Constantine yaravuze ngo njye sinzashira umukinnyi kuri list y'abakinnyi bo nzakinisha mu by'ukuri atari umukinnyi ufite ibisabwa cyangwa se atari wa mukinnyi ubanzamo muri club. Ndaza kubabwira umwe mu bantu bazize ibyo bintu byo kuba batabanzamo cyangwa se batange umusaruro. Uwo muntu ndaza kumubabwira kandi, kuko kuri iyi list nawe muri buze kubona, kandi mu by'ukuri yarasanzwe akina mu ikipe y'u Rwanda Amavubi. Abanyezamu bavuyeho, ageze ku badefenseur yahamagaye uwo bita Mutsinzi Ange akina muri Zira FK, ahamagara Nigena Clement wa APR, ahamagara Chimimana Yunus wa APR, ahamagara Kavita, muramumenyereye ni umukinnyi mwiza, ahamagara Byiringiro Jean Gilbert Kagege w'ikipe ya APR, ahamagara umukinnyi mushya ndaza kumugeraho ndamubabwira, yahamagaye bita Manishimwe Emmanuel bamwese mwita Mangwende, ni umukinnyi mwiza nawe. Ahamagara niyo mugabo Claude w'ikipe ya APR. Abo nibo ba defenseur yahamagaye. Mu by'ukuri nujya kurebona yahamagaye aba defenseur bagera kuri 7, mu gihe mu kibuga hagati hari umukinnyi mushya bita Emirane. Reka manze fate amasegonda 30 muvugeho muri make. Mwabonye amafoto ye acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mukinnyi yavukiye mu gihugu cy'Ubufaransa, ariko mu by'ukuri ababyeyi be n'Abanyarwanda. Icyo kintu ni cyambere. Umukinnyi zimwe muri karite afite yakinye mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa y'abatarengeje imyaka 16. Nk'umukinnyi wabigize umwuga yakinye mu ikipe ya Manchester United, Man U. Manchester United iramutiza, niyo mpamvu akakanya akigaragaramo. So nitujya kureba rero uyu mukinnyi afite ishusho nziza cyane. Kuva muri Manchester United yagiye mu ikipe ya Groningen, niyo nona imifite mu biganza bye. Gukinira ikipe y'Ubufaransa batarengeje imyaka 16 ugaca mu ikipe nka Manchester United by'igihe gito, ariko by'ukuri wahageze iyo nindi karite. Ni umumediateri mu mwitege cyane.
mu ba mediateri yahamagaye tuvuye kuri uwo mukinyi mushya bahamagara Kwizera Georgia akina mu ikipe ya Iceland, hamagara Mugisha Bonner akina mu ikipe ya Al Masser, ahamagara Bizimana Djihad, ahamagara ubita Samuel Great, ahamagara Uboneka Jean Bosco w'ikipe ya APR, ahamagara Muhire Kevin w'ikipe ya Jamus. Abo nibo ba mediateri, aba mediateri bagira nabo kuri 7 abakinyi bakina hagati ageze kubataka. Ahamagara ubita Nshuti Innocent akina muri Al Wafek, ahamagara Uwineza Rene w'ikipe ya Kiyovu Sport ifitemo abakinyi bagera kuri 2 nge numiwe Kiyovu. Ahamagara Biramahire Abedi ari muri Asaba aka kanya, ahamagara Mikey Joy, akina mu ikipe ya Calvan FK, ahamagara uwo bita Uwiyaremye Fidal akina muri Kiyovu, ahamagara n'umusore bita Mbonyumwami Taiba akinira ikipe ya Marine. Uyu Mbonyumwami Taiba hano mu Rwanda murabizi ko buri gihe niwe uza ukurikiyeho bita Djibril Ouattara mu bitego, nubwo Ouattara rwose atari umunyarwanda, ariko tugiye kureba abakinyi b'abanyarwanda barusho gutsinda ibitego byinshi. Uyu mukinyi bita Mbonyumwami Taiba niwe wa mbere wa top scorer mu banyarwanda. Kutamuhamagara nanjye kubwanjye numvaga ari igihombo. Aba nibo bakinyi ikipe y'u Rwanda Amavubi n'umutoza Stephen Constantine yahisemo azifashisha, agiye kuzifashisha azajyana nabo mu gihugu cya Maroc bazakina imikino ya gishuti n'ikipe y'igihugu ya Tanzania ndetse n'ikipe yo mu birwa bya Maurice. Ni imikino nekereza ko izaba ikomeye, harimo impinduka nyinshi ikipe y'u Rwanda Amavubi nk'uko mwabyumvishe, ariko mu by'ukuri hari uwo bita Mikey Joy Lance utabonetsemo, n'umukinyi mwiza cyane yanongeye amasezerano mu ikipe akinamo y'imyaka 2, yanaruka guhembwa nka top scorer wo mu gihugu cya Azerbaijan, akina mu cyiciro cya mbere muri Azerbaijan, yahembwe nka top scorer. Uyu mukinyi yavuze mu by'ukuri ko atameze neza, ko afite ikibazo cy'imvune, ariko mu by'ukuri nk'abantu bamubonye ajya gufata igikombe bari kumuhemba nk'umukinyi wabaye top scorer, yari ameze neza. Ahubwo ikintu cyo cyari niki nuko iyi mikino ya gishuti mu by'ukuri umukinyi warakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye, abakeneye akaruhuko. Ikindi kintu mwamenye, uyu mukinyi yakinaga umwanya umwe nkaho Mugisha Gilbert Barafinda yakinaga nimero 11, niho bakinaga bombi, ariko mu by'ukuri umukinyi yarasigaye ntibyahereza avantage uwo bita Mugisha Gilbert. Ni kubera ikirere umutoza Stephen Constantine ikintu yavuze ni kimwe, yaravuze ngo sinyeneye umukinyi utatanga umusaruro, wa mukinyi nyine utabanzamo bihoraho, cyangwa se abe ari umukinyi ushobora kugenderaho muri ekipe ubona ko nyine afite imibare iba ifatika isumika nimba ari umwataka koko. Niyo mpamvu uyu Barafinda Gilbert nicyo gihe kugira ngo nawe yitekerezeho kugira ngo azabone umwanya mu ikipe y'u Rwanda Amavubi. Aba nibo bakinyi rero umutoza Stephen Constantine yahamagaye. Natinze rero reka duhinira aha, urambwira comment ninde wasigaye, niki kigutunguye muri aba bakinyi kugira ngo ubutaha nzaze mbona aho mera. Nkuko mwabonye rero ni Manda Sport TV, ndiyumva buri munsi ndi ari u Rwanda ari w'abanyarwanda bageza amakuru atandukanye yo mu Rwanda no hanze yarwo. Reka tubonane ku munsi w'ejo. Champions League iri hafi, kora subscribe kugira ngo uzamenye ibiri kuva muri Champions League.